PAM yatanze impuruza ko abanyasudani babarirwa muri miliyoni 25 bugarijwe n'ikibazo cy'inzara n'imirire mibi kubera intambara iberayo. Mu burasirazuba bwa Kongo naho ahabera intambara ihanganishije M23 na leta, inzara ikomeje guca ibintu, aho bivugwa ko M23 yahagaritse bimwe mu bikorwa byo mu mujyi wa Goma ibyahungabanije ababarirwa muri miliyoni 2 z'abahatuye, abandi barahunga. Kuri uyu wa mbere ibiro by'umuryango w'abibumbye byavuze ko Ubwongereza bwongeye kuvugurura umugambi wo kohereza abimukira mu Rwanda, aho bwumvikanishije ko ibi bishobora kugabanya ubushobozi bw'inkiko mu kugenzura imyanzuro yarwo. Perezida wa Misiri yavuze ko amafaranga ava mu muyoboro wa Suez yagabanutse ku kigero kiri hagati ya 40 na 50% muri uyu mwaka bitewe n'ibitero by'abahuti bo muri Yemen byagabanije ingendo z'amato mu nyanja itukura. Turangirize muri Afurika y'Epfo, ahejo ku cyumweru iki gihugu cyakiriye ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Palestine, umukino wa gicuti wari ugamije gukusanya inkunga y'ubutabazi ku bantu bari muri Gaza.